Assalamualaikum, selamat tengah hari. Saya Muhammad Aiman Husaini bin Muhammad Sabri daripada Bidacare. Saya merupakan owner kepada syarikat Duha Health Marketing. Sebelum kita implement sistem ni, macam kalau sale apa semua, kita kena, macam saya kena tanya seorang-seorang. Macam saya punya team, okay, berapa sale. Dan saya kena tunggulah, dia kira dulu ke, mungkin dia tak masukkan lagi sale semalam, sehari ni apa semua. Jadi take time, tapi bila dah implement sistem ni, salah satu dia kemudahan dia bagi business owner untuk tengok berapa jualan terkini syarikat. Dan kedua adalah kalau kita tengok, mudah bagi ejen untuk buat order, untuk tengok berapa harga dia beli. Sebab sebelum ni kebanyakannya bila dah order, bila nak restock balik, dia akan tanya balik berapa harga, berapa MOQ, berapa SKU apa semua. Tapi bila dah ada sistem ni, okay, dia dah tahu. Okay, dia punya level berapa harga, berapa MOQ dia. Bagi saya letak 10/10 lah. Sebab banyak sangat membantu saya dalam urusan setiap hari. Macam dulu, mostly memang saya kena pergi datang office apalah semua. Sekarang just access di laptop je. Kebanyakan semua. Saya sangat-sangat recommendkan dekat semua founder-founder, owner-owner produk, business untuk guna sistem agent to you ni. Okay.